Ya, hii miaka kutoka nimeshatoka leo kwa wamingembea kwa ne ndino ndimbeya kutulako kanako kodhokereka odhokereka mwana puve kaindisi vapopo mwana puve ungura shapo ndondo peke peke ya tusho chapenda odhokereka peke peke ya mwanaimbi mtu kereka nini njiripo evangeli ya evangeli kereka tusho ya dhiri ko mo kehiro wando ishi ndai yanga mo paranga uye kandai ko Amerika i piga ndai ya Namibia ikaka no the Martin Luther no vi ko ye peke ya peno la kereka shino jo katolika peno kereka tukwise peno osetsisi peno do kereka la rotonde ya mo ruero peni namo jo pentecostal no kereka peke ya osinadu zo kushua okinda kumuhona pokinda kutate muri miyuru onjire imo kupita mu Yesu kakuna njira harusi kuisha mwa kuretinira pomwa kuisha purumanguru mkatolika mase vekumba ko Maria kazi kwasi ke vekumba kazi kwasike ya lo kereka shigante hana broma shigante ngurisa ogombe podondorera simna mosha deguriza ona jidu isana usho o set ai eho di muna popambe po simuna mosha mundu mosha mu profete po mukwaye patanje eho di nguriza yo vandu simna mosha van benguriza la magic ya wan vene kumuna they can predict mavene kumuna vekoda kusha mpuranga pima de anda moini ne kukara no iko aye porume mukaka mo olivia mositi pata avan be muna oti kaveno matha ya kukuvate na porume shuru mo uvyo opugo kumuna mo Facebook ani kunyondi peuro kere kadengi po peuro va honge vengi au he masha kene professor ya pada sio no kuvetera no kusidavi kene njonjamo coffee mimi na jaumlize eho tulize no show set ai eho ndika mo siparambani swatambani men wanjongi vene ho ndo ujave muna mairi munisina udapo bahama ne pada ndeho kanadi muniko mari muniko yomundo ari kuno masa kumuna popambepa ya sinazimea kuyeta ko marfio siwana hilipo kusha ezima tupite mo kereka o denki simuna tushiwa mo Namibia tuno kereka o denki en o kereka de henderi mo Namibia matusha o denki da de rambero sin marife cadena sina na singura sha mohona o dengi da de rambero sin mariva de konjo ku kande mi mariva mo vandu ya tunova profeti matusha ova profeti o fika be ngurisa o masa yondorera sina bada mno sebe karinjo setai maino kuvetera maino kuside bada nanda yesho lusa promo umosha binombe puyo hari vendi meso ku pitisa omunuga haka ningo masa oku rambanyo mbepo njiri mwaminji kuja nanyo tukaithana kuja other prophecy without solutions meminasha inyi wenji vetera pada mando yuga njonja monjo aita kwa mo oya wenji ama no sikwaye men inyi wenji vetere mbaiko kere ko tukize yambiro ikashikwashi kimbite bi pada mando yuga monjiri ale monji ko mombali yes kapeno onji ko mombali njo oinanje vika ka shimno skepe njiri ko mano meya
ninondia iha kuita mami aikotoka kombanda aika kombanda and yet nanda mo Bible as well as mo Revelation na mai kurare usha mo wang mathini na peki okuro va prophet ma peki okuro no bi ko kere ka peki bi na vi hembi ma peki okuro va prophet mo lo fika usha osina si Kristo enji matho kusho hili pokusha amidirisha mbihita mo kereke hapo kereke nyi mbihita monti mbihita kusha ombadhu mbihita kusha kashikwashi huitambo po mbihita kusha mea kutunga o spiritual life anje yende kwa Mulungu po mbihita kusha okereka tate na mama po uvahitire odombura kusha amimeki yoku kamura nyo customer nyo yekusha po mehite po kereka simna oyo ruano po kereka ya Afrika po kereka api men matusha so kereka nda odo kereka ori simna mo ina yombalo na osi. There's no power in those churches. Mkristo owe shina mozo kushwa ipo kusha po nape po mozo kukonjo kuhita po kereka di mai kupa that spiritual growth ove muni po pampe po mozo kukura mozo kido mundu o independent mundu gohena kaunja ko muhonge kusha muhonge mungi se hiri popo onaveka nyomo kereka kusha okereka yaku mungi se hiri popo kereka ngorovanjo po kereka kaina kushata mehanje na wakario ko idolizer omuhonge kombanda muhona kumatho kurio njamo ywe wa iha konyo focus ku muhona lo focus wa tfa komara muhonge no osina si sitfa mo bantu betumbo wa bogu beminasha eto lazy katu aku po tunenyo shirwa yo ku fight vinda vingi peke po pondondo yo mbepo yo kuisa at least ami bitunge o spiritual life anje kuisa bien ukanenjo ferouting akuna muhona o sina tenga si mozo kungura okutunga o ferouting akuna muhona, and that is on a personal level. Ovandu ebati ove no muhona we you build that relationship ove mohingira kuna muhona kapena kuhida mundu musha tatu mundu musha ine kumekurio onjacha pong kumekurio hatu ipo ina betharamki Christianity is all about that relationship with God. Kaino shina no kusha bida mokereka yorive bida mokereka shori handu bardo okereka yashita vi na vihimbi and osina si depa abandu vengi vapo beminasha focus kumuhona tfaitha ko o focus atfa ko mano honge and honge mba siveka ninjo onai o spirit yokutu manipulator beminasha o mabeshosia no kuhenami kashikwa shikingo kineshina konkursa no kuhena ngumbira nje amisibe mukumbire simafula jo akumbirwa pata munisha hidi munjo ye eti kumbire mafulo sho ngumbiro yenjo kaina sina ya batere mazo kunja munga chike ko mukumbira en sina jimatusha mo Africa tuno onanji thana dependency syndrome omusithe yokutatera ko banpo yoku nja ko mundu ari venesa we are so dependent on other people, we don't depend on God muhonna gumatha kutupo gumatha kuronjamo wanje number 1 amishima ito bita mo ulo tenga mundu tenga metho kutona kongo the muhona meiti mukajoka je mekumbu TV men bromo simbata mnongo the si amega sha njo ujo no mora muhona sikisiki kutona kongo the muhona ongumbiro. That's the only way that we communicate with God okukumba sibesa men. And that is the point number 1 point of a munisimo toku hitamausha how is my relationship with God ferote ngani kuna muhona iri nawa po iri po level nyimosha kuna bidi po grade po pre-primary where I'm still learning po ne bidi po grade 6 mbauto kushua kusha muhona uvanga kavanga shikwaye pomba udogia mokrito on bepo japo that the Holy Spirit talks through me
kuja o vina matu hepa kutoku hitamo turi honge mbura muhona katuyese inambio kusha fa no vimari vapo duha matutapira komanda vahonge uno vayako vanganga vayako vangu tukuise njiko hama mbari mohonge hiri nawa sidavi pada ove muni sinamoso kushua number 1 oferute ngaiwe kuna muhonda. Do I have that relationship with God? Ove kuna yaga pontondo yukuga na ferute kuna muhonda. There's nothing you can do. Minasha moriyo mundu aruhe ngumoro ndo lefa mahudo mundu are kononga kana hodo we muni je mahudo nyime starta muni hingi need from point A to point B. Minasha wairi ya kukambura nyo lefa nyo kambura mo munga sikwa singuno hodo. But over muni hodo yo okurane yukura. Ongwe minasha you are so dependent. Umuno ja hodo miranda kutfarapshi. But yet hodo njishwaranda mo parkira panganda over kusha mo tuku mwasho wabere washi TV hodo nyimoro no modo start o twa mwasho ko hospital la po twa cleaning apo ipona kumienda ko modo kienti kusha in other words maybe so of routing away on denga or it should be at a personal level kuna muhona utakuza panganda kuna yaba pokeleke o alta yo denga nyimo tungire muhona utunga poywe kapeno alta nyimo sha mukakumba ko muhonge bo mukakumba kukereka sikwashike o simoka kumba pada ove muni nande wa munataka makadiko mautuku o konenjo o masa menasha munjo kereka sipatuke pa hamuna tupopo mukomunesha ukaite makereka ukakumbe pada o masa we muni o kona menasha muhona usha he has given us the authority to tread on serpents and scorpions. Wetupo masango tia te kombanda lonje no nyoka na inavi hempi wisha o masange tupanga. It's through talking with our mouth oku kumba oku yanja oku kana ingo masa kusha aminashi mauto kusha spirit of whatever po kashikwashi shida shorive po me kumbira of spirit of your confusion na makatiko ko kemba yo enemy po inavi hembi oveshimo utoku tamuno mambonganu. You should feel in your body wisha na walimba kumba ove kuno hela pontondo yo kutungo ferode kuno muhona nombe po njabuke wisha mokari mundungo ahama mokereke I receive mo receive sikwa mongira sha nanaka gampop kata kwetiza meyuruning bikumbire ko wisha muhite imarifi ove simosha okakarata kumbanga wananda. Just a quick practical example, monge gura sana karata kumbanga okakarata ngo watora unakoni and let me pray for miracle money. Appointment miracle money vi maria vi aripi mo sana wisha o vi na bi matu hepo kutoko okuisako mo mind that wisha we should be fighters. We should be warriors, we should be prayer warriors on ourselves. Omongi simeki ya promise me kukumbire anje promise mundu kuna anointing anjiri kombana we meke ku ithapo nambu tizimba soko anje over muni o nambi vingi o waungura kuja. Those are the things ni maluso kutokutara shapo okereka where I am going to. Does this church has anything to do with God? Mokere kanji bihonge mbora muhona po mokere kanji mbienda kusha po tukahingira bakwetu uja tangu wazara horoka nyashita winja kurupa menku kutoku mungishodo kutoku politika anja udo kutamuka shikashikita atitanyo horoka tanyo shorif mosen uja ovinavi himbi. We should come and open our minds and come to our senses tutoku ripaha yukusha hapo ami so mundu mesha batero munywanje banya kumuhona hapo on a spiritual level, on a personal level with God mbiripi oveshimo udu kusha kono ibinda yo pokereka muhitanyi okereka nyika inosina na muhona hapo wahama kusha mongora mokereka nchi ove kutoku sekama utoku pa hapo na muhona pume kuriki yemenesha sinama tuzo kongura obviously shironga si mwa hit wisha uri mosho mithe poli ko shwaro poli ko shaka tipo ripi sina itenga nyingira ko muhona
mbeya kushiro sholive mbayat fo bingura meka mumbra mbari poingapi diurikiro okereka njiriyo muhona o revelation nyimekupi meminasha you ask him muhona usha nyingira kongora inabi muhona maina kutupaturu so sina me konjo kumurala ijibokusha men let's get away from these traditional churches. Katuto kudako ko kereka madusha odo kereka gombavu odo kereka ndeheno sinana muhona odo kereka ndeto no bimbaumbo no wisita no kwenena de modo street o inabi hembi we should start looking at the personal level. We are not here to please the worldly people. Number one is your relationship with God, which are apofero dengan kuna muhona. Where am I? Biripi kuna muhona. And only when you start asking you these questions, then that's the time you mo stage yaro you mo ithana o spiritual checkup. O spiritual checkup okudoku pahagusya hapo. Amimuni spiritually. Amo munu nanda bino kaspaka ni nanda juaru tu para kaparo no peno uhandi mo piti po kaparo kathano kaparo kanyinge nausi. That's where you start checking to your spiritual life. Kun hela po ndondonje yo kudo kudi paha no isitavi nusi no video babidi that previously basamen odo kereka shibya kadeno sinana muhana yet kuna mosho je nami okereka kadeno sinana muhana wa hama wa relaxa and you are questioning God. Ongwa shiri ami muhana ongwa shiri kashikwashiki ongwa shiri kashikwashiki men hanje over muni wedi paha sina hitenga shapo ami biripi po pondono where I'm sitting here, where am I? Biripi mumuhana memenasha we expect hinda mo vinamo pe mbiri wahidi mo 1 pound shopper warana sina ko 1 pound. That is what we expect from God. But as one of simula sha muhona kasi yungura si mothe kama utora tinda na pehi o utoko kaenda waka udobra na office in chefanika simula sha muhona. You need to sweat kuja o mbepo ya muhona ikare pove. You need to do sacrifices of inasi mo utoko konda o mapanga o vikariha o vinayuvathuko o vikwa inabihembi. You have to make life sacrifices yokusha aminei mea kungurasha muhona po mea ku pama muhona. And I need to uto kuripa hasha po where am I hapo ngumapanganye mutu kapa mwenga o mapanga tunovina viva divita tumatia mathana muhona po umapanga po etwa hamasha karana kampoksa ko compadvisor po karana kampoksa ko foster po inabiathan. Those are the things that you need to start doing and looking at which are hapo where am I going menasha vandingi hapo ni traka ha matriko kompra mino vitano. And yet mwana mwauka utukupa muhona shwa shitombra sister boss evenda. And by then shwana hoja it will be too late. Memenasha anje ovi navingi nubato je wiri honga oikia podombrando. There's nothing you know about any of that. Utoka thano kana se ugrimo omurumendo ombra sister wa iditha mongrid wana wa hama pulu nashi ombra hamambari hambomwe jirai semen mamungro shikoya ponampa unashi momo kiyoro no kusida imenasha anje ove you are spiritually immature. Kunashi sinamoshiwa spiritually overpatfa konese sina nandai mo edo uripura nanda wa utu kuihamo shurupo utu kuihamo urumbembera rolefa muruisha kuisha mbindu ya rondo kuisha metho kusita pada hanje inasi vambio it's afflictions derimo mundu nemade hipoko kumbirwa mwena kutamuna poko kurikushira no mbindu ya muhana Yesu ovinambi avipoka kwamba na vile kuisha. Those are the things that we need to start moving to. Atupidi mo life yoku dependa kwa vahonge o life yoku splash imere vetu kwa vahonge memenasha vahonge kavene shishina mendu jive ungura kombana nuku hama mo nuku kanda menasha. There are so many pastors nanda kave ungura kave CTV men vahama vahirimana memenasha ovesho kujambi no vandu vanje esere awo hesa indo honeranda je bine yovi po bino vinkapi
wisha oinambio we need to start opening our eyes patu hepa kuputu patu mehe wisha o life anjinjwa po umbrando atwanado it's to live a holy life, a life that will please God, a life that obviously mo thika nana swe na uga sekela nana sho do kumba brume mo akutonge shefa mo akudisina no wa submit na bi kumuhona bi o njira le mapaturu na shimune left right and center wa kano life and you make it. That's because of a wa pratne kembra muhona wa piti mo life njo hupumo yo khaniting na ina bi hembi wa kahita mo life ya roe di mai tarami mbura muhona wa iti mo life ya roe nonji mai je kutora kina ko murungu auto kuya mabando ya riveta tu promote ku auto nguro na hina mo on Bible study di mohongo bando ngane mbura muhona. And those are the things that we need to move to. Bakwet. Yeah. Life twagenit. Kadujoja van vengi wapo mberi mbrala njini. Vengi wapo vata. Vengi wapo ni kaveno omuhunga mo life. Vengi wapo vanoa. Ya shiva brume mavenga mavya kukonya unova utatu o life yenje nayo o life ni sekela keno sisi na shena show. And those are the things that we need to take account of. Katuto kupaha shapo pona pumbaha mamba mokere kanyi bahama okere kanyi inoshi kwa na muhona nu apo ami spiritually ombepo yanje mokere kanyi ya upliftwa. So I'll leave you with the parables of Usha. Uno hutu mbati. Peno mundu mai no guranda hutu di njiri mo lobe ne tustanda. Omunuga hutu nji eya astata akaendi. Omunuga mundu watora hutu nji maswasha kina gusekela mkatiko njira. Wa iti posevesa wa pakere. Sia nuku pakera hutu nji wakera no hutu nji aike pako aike puki aipi tanuka ya kotoka moshimide. Njo mundu ga harando hauto ni maswa sauto nji kaina kunji pla kandusi mekoka mundu ada kama rando hauto njaranda mudo state amo hauto ya kora mudo murangapi unger box ya sita vi uja warando hauto oskoro njaranda o hauto nji uja kaino sina imai kungurire waranda kuja itoporo njatubie mai toporo njatumenasha o modo kungurisa udonji iva le pondondo popo potustanda yokuja udonji amimbi ronde bistate ile mbiene kunyitfa kuna kumeakend. So just to be more on a level that you understand mundumwe nguma hiti mokereka njito mbepo ya muhona akaino nombe pe muhona umundu no waranda udonji mulobe ne tustanda udonji na kuramu katiko njira warwe omundu ngumakisa okukamo kereka imachocho kereka ngine sina na muhona ya asekela sina okereka sina je sita itoporanjatu ye mimi nasha aruwe sima hepo sina chorive muhonge mazo kuthutfa muhonge mazo ku po osita muhonge mazo genjo o taitha jimozo kenja. And just while I'm there, my next topic will be on tithing and sitting, which hapo inambi. Is it biblical? Situ sekama dia njimere yanje vidi mombepela. No, what does it say? Shodo kutamo testament njonkuru, no kutamo testament njombe. What are the scales weighing? That's my next topic, but for now, me ansia mundoe. Dia rukamu munyoe hama udi pressure hapo. Okereka nyimba hama monji. Okereka inosina na muhona. Poka inashina na muhona injitunga spiritually inja uplifter simbiri mawudeu simba kumbua mwini. Does these things go po mathawa muhongi oina bihimbi mohonso kwa hama udokudipura magwetu. It's high time katupite mo ina bukhenita katupite mo the life nduhupa kusekela kuna mojo ja o life God will open all the doors for you. If you seek His kingdom
thirst, and the rest will be added on. Nomam gitigimba, akuzapo, yaro na hanki.